bakunze b'urubuga Rwanda on Heart, kuri iyi nshuro tugiye kubagezaho inkuru yuko umugore wa Joe Biden turabibutsa ko yahoze ari perezida wa Amerika, yasabiwe kujyanwa mu nkiko ashinjwa gufata nabi umugabo we. Inkuru dukesha igihe, umugore wa Joe Biden wayoboye leta zunze ubumwe za Amerika, Jill Biden, yasabiwe kujyanwa mu nkiko ashinjwa kutita ku buzima bw'umugabo we ugeze mu zabukuru. Igitekerezo cyo kujyana Jill Biden mu nkiko cyatanzwe na Leo Teller, usanzwe ari umunyamategeko w'ikigo gishinzwe kugenzura imikorere ya guverinoma Doge, kiyoborwa na Elon Musk. Leo Teller yavuze ko hakwiriye gukorwa iperereza rigamije gutahura niba Jill Biden atarahatiraga umugabo wo kwiyamamariza kuyobora leta zunze ubumwe za Amerika mu gihe abizi neza ko arwaye kanseri. Mu ijoro ryo kuri iki cyumweru tariki ya 18 Gicurasi mu mwaka wa 2025 nibwo byatangajwe ko Joe Biden yasanganwe kanseri ya prostate ndetse yatangiye kugera mu magufa. Mu butumwa Leo Teller yashyize hanze, yavuze ko Jill Biden yarazi ibibazo by'ubuzima bwa Perezida Biden, ariko akomeza gushaka ko yiyamamariza kuba perezida. Uyu mugabo yavuze ko Jill Biden akwiriye gukurikiranwaho icyaha cyo gufata nabi no gutoteza ugeze mu zabukuru. Joe Biden wayoboye Amerika muri manda imwe ntiyabashije kwiyamamariza iya kabiri kubera ibibazo by'ubuzima byatumye ishyaka rye ry'abademokarate ritamutangaho umukandida. Yasimbuwe na Kamala Harris kuri uyu mwanya wo guhatanira kuyobora Amerika, ariko birangira atsinzwe na Donald Trump.